Assalamu alaikum hurmatly mekendешler жана Baytv kanalынын катталуучулары. Бүгүн 28 февраль 2021 өзгөн мал базарындабыз. Тагыраак айтканда ушул чыга бериштеги реалдуу бааларды тартып көрсөткөн аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп колдоп туруңуздар. Мына Сааной торпогу менен 68 миң сомго сатып алыныптыр. Сатып алып базардан жетелип келип атат. Мына торпог 30 миң сомго сатып алыныптыр. Дал 3 эркек торпог 32 миң сомдон сатып алыныптыр. Сатып алып байлап турушат. 32 миң сомдон алынды дейт. Үчөө 32 миң болуптур. Эркек торпоктор үчөө тең. Торпог канча болду? 30 миң сом болуптур. Ургач торпог экен. Торпоктор канчадан болду ага? Ага, канчадан болду? 90 болду. 45 миң сомдон 90 миң сом болуптур экен мына. Жетелик. Ага, торпог мененби? Канча болду өзү? 61,5? 61,5 миң сомго сатып алыптыр мына өзү. Жалгыз. Ага, торпог канча болду? 21.500. 21.500 болуп мына торпог. Ургач торпог экен. Жаңы эле туулган экен. 9 миң сомдон болуп мына козулар экен. Эко. Болду. 270. Эркек торпоктор экен. 270 миң болду дейт. 35тен тура келипти. Да экинчиси. Канча болду? 10,5 миң сом болуптур мына теке. Теке канча болду? А? Канча болду? 9 миң сом болуптур мына козу. Мен бир татып койчу. Бетин көрбөс бу. Болду да. Ака бетин көрсөтө татпай дейт. Болду, үй барганда көрөсүң иншалла. Канча болду торпог ага? 46 миң сомго сатып алыныптыр мына торпог. Ага, канчадан болду? Ага, 83. 83? 83 менен 112 миң. 112 миң сом, наркысы 83 миң сом болуптур. Балдары эркек экен торпоктору. Канчадан болду? 112 83. Дагы эске айта кетейин. Балыңыздар, мына. Ага, торпок. Ага, торпок канча болду? Торпак 51.200 сом болду. Дарбазага 70 сом, 50 сом иппи. 51.700 сом дейт, мына. Жакшы, мына 51.700 сом алып тургам. Канча болду ага? 47 болду. 47 миң сомго алыныптыр мына. Тай. Жакшы алып. Канча болду ага? Сатылбадыбы? Аланды, Сатылбаптыр. Канча болду ага? 22 миңден болду мына торпоктор. Оо, канча болду тай? От. Укпай калды. Жетелеп атат. Базарда аз ызычуда көп сөздөр угулбай калат экен. Ава, торпоктор канчадан болду? 74 миң болду. 74 миң болду экен. 77 болду. Мына 77 миң болду. Бей экен. Боз окшойт а? Боз бей экен. 74 миң болду дейт. 26 миң сом болду мына торпок. 12 миң жарым миң. Тай 64 миң сом болуптур. 64 миң сом болду дейт. 27 миң. 27 миң сом болуптур. Ургачы эркекпи? Эркек экен мына. Тай. Мына 200 сом кем 30 миң сом болуптур. 29 миң 800 болуптур мына тай. Караңыздар. Жакшы. Ургачы экен эркек экен, а? Эркек тай экен. Миң сомго сатып алыныптыр. Сатып алган жетелип келип атат. Мына тай 36 миң сомго алыныптыр. Ургачы эркек бека? Эркек тай экен мына. Жакшы. Эй, наркы айтты. Ага, канчадан болду торпоктор? Канчадан болду? 70 болду. 270 миң сом болуптур мына. Ургач торпоктор экен. Мына козулук кой канча болду ага? Сатып турушулган. 70 миң болду. Куначың канча болду ага? 44 миң сом болуптур мына. Жакшы алыптыр. Семечкаларбы? Канча болду ага? 27,5 миң сом болуп мына. Ургач торпок. 27,5 кашка торпок. 27,5 кашка торпок дейт. Жакшы, ургач дейт. Жакшы, базарды берсин. 36 миң сом ургач торпок экен мына.
Aka qancha oldu? 60 ming so'm bo'libdi bundan. Bo'z ekan. Mana 11 ming so'mdan sotib olib turibman eko. Juda arzonchilik o'xshaydi. Yaxshi qo'ylar ekan 11 ming so'mdan. 11 ming so'm bo'libdi bundan qo'y. Qarangizlar. Bugun arzonroq tayg'o deydi-da. 75 ming so'm ekan bundan. Bo'yida qarangizlar, yaxshi qunaj ekan biroq. Kechroq bo'z ekan. Qancha oldi aka? 4 ming so'mdan ular. Bol tapdim. Qancha oldi aka? 7,5 ming. 7,5 ming so'm oldi bundan. La 90 ming so'mga sotib alınıptır. Beyken bo'z. Torpaqlar qancha oldi? 75 ming bo'ldi turna. Erkek torpaqlar ekan. Qancha oldi aka? 54 oldu. 54 ming so'm. Bo'z o'xshaydi, ha? Boz. To'ynab qoldi. To'yinda qolib turdi deydi. Bo'z ekan. Sen bize ko'rsat. Baytuva. Qirg'iziston alg'adi, tamam. Alloh rozi bo'lsin aka. Qancha bo'lsa aka? Qancha oldi? 46 dan bo'lib turibdi aka. Sonu qancha oldi? 68? 82 ming so'm bo'lib turibdi sonu. To'pog' bilan. Qancha deydi? 82 ming so'm. Oldi aka? 8,5 ming so'm bo'ldi deydi. 7 deydi, yaxshi. Qanchadan 15 dan? 15 ming so'mdan bo'ldi bular. Bular qanchadan bo'ldi aka? Ashim. 15'ten bu. 15 dan bo'ldi bular. 4 baş, 5-baş. Buni arzonroq bo'lish kerak. 15 ming so'mdan oldik deb topshir. Bunlar torpaq 33 ming so'mga sotib olinibdir. Urg'achi torpaq ekan bular. Birosli sotildi-ku? Birosli sotildi-ku? O bunale. Bunlar 33 ming so'mga sotilibdir. Yaxshi. Azna torpaqlar. Vallahi. Birazını vermeysin be. 20 mingga bog'lanadi. 20 mingga so'radi. Torpaqda 20 ming so'mga so'radi. 28,5 mi oldu? 28,5 ming so'mga sotib olibdi bunlar. Ulaqa. Uloqa deb. Urg'achi torpaq ekan. Erkek torpaq ekan. Erkek torpaq ekan. Bo'ldi. Havo qancha oldi? 46,5 ming so'm bo'lib turibdi. Qarangizlar. Urg'achiga. Urg'achi. Bunajinda. 27 ming so'm bo'lib turibdi. Urg'achi torpaq. Yaxshi. Ha, bo'ldi. Bunlar urg'achi torpaq 26 ming so'mga sotib olinibdi bunlar janimdagi. Qarangizlar. Havo oldingizmi? Qancha oldingiz? Yo'q, sotiladi. Sotladingmi? Qancha o'tasiz? 42'de oldu. 42 ming. Urg'achi, ha? Urg'achi torpaq ekan. Yaxshi. Bunlar sonu sotib olinibdir. 71 ming so'm bo'ldi deydi. Torpog'i urg'achi ekan. Jang ochmoq o'xshaydi, ha? Jang ochma ekan. Jang ochma ekan bunlar. Qancha oldi? 50 ming so'm bo'ldi bunlar. 50 ming so'mga sotib olinibdir. Jukda odatasiz. Bunlar ikki tay 70 ming so'mga sotib olinibdir. Sotib olib baylab esep tortchatdi ekon. Ekon 70 ming so'm bo'libdir. Bunlar 80 ming so'mga sotilibdir. Yaxshi, ana qulon bo'lib qoldi aka? Qulunmi? O'ta cho'ng bunlar, qulun ekan. Qarangizlar. 80 ming so'mga yaxshi sotsa aka, bozoringiz bersin. Bu Polsha ekan, Novosibirskdan kelgan. Parodasi Polsha. Na 64 ming so'mga sotib olibdir. 2 ming üstüne bermaydi. Yaxshi. Na. Jazg'a bishdi ekan deydi. Ya YouTube'ga. Nal kichkina torpaqlar 33 ming so'mdan dedingiz, ha? 33 mingdan. 33 ming so'mdan sotilibdir 4 baş. Erkek. Erkek torpaqlar. Yaxshi. Na narqil deydi, na. Nal urg'achi torpaqlar 35 ming so'mdan sotilibdir. Alып chiqib ketaverdi o'shanda. 35 ming so'mdan. Nal bo'zi 65 ming so'm bo'lib tur, qarangizlar. Yaqin ekan bunda.
Мына урматтуу агалар эжелер, сиздер бүгүн Өзгөн мал базарындагы реалдуу бааларды көрдүңүздөр. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар, каналга катталып электер. Подписаться кнопкасын басып, коңгурочун басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.